Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, mwebwe mubana natwe mu biganiro tubakora bya buri munsi. Ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Tanzania, General Patrick Nyamvumba, yasuye abakinnyi b'ikipe ya APR FC mbere yuko bakina n'ikipe ya Al Hilal muri kimwe cya kabiri cya Sekafa Kagame Cup. Asaba abakinnyi b'ikipe ya APR FC ko basezera iyi kipe, gusa ibi ntibyaje gukunda. Ibi si byo nje kukubwira kuko ibi ngibi ubyibuka neza, ahubwo nje kukubwira ubuzima n'amateka ya Ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Tanzania, General Patrick Nyamvumba. Ubuzima bwe, ibyo yize, ibyo yakoze mbere yuko aba ambasaderi n'ibindi bikorwa yakoze bigiye bitandukanye. Icyo nagusaba nimba ari ubwa mbere ugeze kuri Initalk Rwanda, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, kandi gusharinga ibiganiro byacu yaba ari inkunga ikomeye. Ikindi nakwisabira ni uko bana nanjye kuva none kugera ku musozo, aho tugiye kurebera hamwe ubuzima n'amateka ya General Patrick Nyamvumba, Ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Tanzania. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Patrick Nyamvumba. Inyandiko zihari zigaragaza aho yavukiye, gusa zigaragaza ko yavutse tariki ya 11 Kamena umwaka w'1967. Ari mu basirikare u Rwanda bafite ipeti rya General. General Patrick Nyamvumba yize amashuri atandukanye kandi yiga ibintu bigiye bitandukanye. General Patrick Nyamvumba yarangije mu ishuri rikuru rya gisirikare mu gihugu cya Nigeria, ndetse yize no mu ishuri rikuru rya gisirikare mu gihugu cya Zambia ryitwa Zambia Defense Service Command and Staff College. Nyuma yaho yize mu ishuri rikuru ry'ingabo ryigisha amahoro muri Afurika y'Epfo mu mwaka wa 2003. General Patrick Nyamvumba afite ubunararibonye mu bijyanye n'amahugurwa n'inama zitandukanye ku bijyanye n'ivugururwa ry'inzego z'umutekano bizwi nka Security Sector Reform. Afite ubunararibonye mu mategeko mpuzamahanga agenga intambara, ubunararibonye mu bikorwa byo kubungabunga amahoro, ndetse n'amahugurwa y'abayobozi bari ku rwego rwo hejuru yagiye abera muri Afurika ndetse no muri Leta Zunze za Amerika. General Patrick Nyamvumba yagiye ashingwa imirimo itandukanye mu ngabo z'u Rwanda, irimo kuyobora batayo y'ingabo zirwanira ku butaka mu mwaka w'1995, kuyobora umutwe ushinzwe imodoka z'intambara mu mwaka w'1996, ndetse no kuyobora burigade y'ingabo zirwanira ku butaka mu mwaka w'1997. Hagati y'umwaka w'1998 n'umwaka w'1999, General Patrick Nyamvumba yabaye umuyobozi ukuriye ibikorwa by'igenamigambi n'imyitozo ku rwego rw'icyiciro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda. Yayoboye kandi ikigo gishinzwe gutegura abasirikare bajya mu butumwa bw'amahoro kuva mu mwaka wa 2004 kugera mu mwaka wa 2007. General Patrick Nyamvumba mu yindi mirimo yashinzwe mu ngabo z'u Rwanda harimo kuyobora itsinda ryiga ku kwihurizwa hamwe y'umutwe umwe w'ingabo z'u Rwanda. Yayoboye kandi komite ishinzwe ingengo y'imari y'ingabo z'u Rwanda. Anayobora umushinga wari ushinzwe kwiga ku ishyirwaho ry'ishuri rikuru rya gisirikare riherereye mu murenge wa Nyakinama mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Iryo shuri rikaba ari Rwanda Peace Academy, akaba yaranaribereye umuyobozi. General Patrick Nyamvumba yabaye perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare hagati y'umwaka wa 2007 n'umwaka wa 2009. General Patrick Nyamvumba kuva mu mwaka wa 2009 kugera mu mwaka wa 2013 yari umuyobozi w'ingabo za Loni zibungabunga amahoro mu gace ka Darfur, ubutumwa buzwi nka UNAMID. Nyuma yo kuva muri Sudani tariki ya 23 Kamena mu mwaka wa 2013, nibwo General Patrick Nyamvumba yagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, asimbuye Lieutenant General Charles Kayonga wari usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Lieutenant General Charles Kayonga yari kuri uwo mwanya kuva mu mwaka wa 2010, asimbuye Lieutenant General Tad James Kabarebe niwe wari kuri uwo mwanya mu mwaka wa 2002, aho James Kabarebe yari yarasimbuye General Kayumba Nyamwasa. Uyu mwanya General Patrick Nyamvumba yokozeho imyaka 6 kuko tariki ya 4 Ugushyingo mu mwaka wa 2019 General Patrick Nyamvumba yagizwe Minisitiri w'Umutekano, nyuma y'uko iyi minisiteri yari yarakuweho ikongera kugarukaho, kuko yari yarakuweho mu mwaka wa 2016 yongera kugarukaho mu mwaka wa 2019. General Patrick Nyamvumba yabaye Minisitiri w'Umutekano amezi 6 kuko tariki ya 27 Mata mu mwaka wa 2020. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe ryavugaga ko General Patrick Nyamvumba yakuwe kuri iyo mirimo kubera iperereza ryari riri kumukorwaho. Iryo tangazo ryavugaga ko General Patrick Nyamvumba agomba guhita asubira ku cyiciro gikuru cy'ingabo z'igihugu mu gihe hari hategerejwe gufatwa ikindi cyemezo. Nyuma y'imyaka 4, ubwo ni mwaka wa 2024, inama ya Minisitiri yabaye tariki ya 27 Gashyantare muri mwaka wa 2024
yasize abayobozi batandukanye ku myanya itandukanye, maze Gen Patrick Nyamvumba agirwa ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Tanzania, aho yari asimbuye Ambasaderi Fatu Harerimana. Nyuma y'uko Gen Patrick Nyamvumba aba ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Tanzania, yahise yongera ku bandi basirikare bo hejuru babaye abambasaderi, nyuma ya Major General Retired Charles Karamba uhagarariye u Rwanda mu gihugu cya Ethiopia, Lieutenant General Mushyo Kamanzi uhagarariye u Rwanda mu gihugu cy'Uburusiya, na Lieutenant General Retired Charles Kayonga uhagarariye u Rwanda mu gihugu cya Turukiya. Gen Patrick Nyamvumba yanabaye kandi intumwa ihuza u Rwanda na Afurika yunze ubumwe mu muryango w'abibumbye, aho yagiye ashingwa kuganira n'izo nzego no gusinya amasezerano y'ubufatanye nk'uhagarariye igihugu cy'u Rwanda. Gen Patrick Nyamvumba afite imidari myinshi irimo uwo kubohora igihugu, wo guhagarika jenoside, urugamba rwo kubohora igihugu, w'ishyirwa ry'umukuru w'igihugu, wo kuyobora ingabo, w'ibikorwa byo guteza imbere igihugu, ndetse n'umudari witiriwe Nile wo gukorera Loni igihe kirekire. Mu buzima busanzwe Gen Patrick Nyamvumba afite umugore n'abana, ni ukuvuga ko yubatse. Gen Patrick Nyamvumba ni umugabo ufite ibigwi bikomeye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo nk'uko twabibonye haruguru. Ni naho dusoreje ikiganiro cyacu cyagarukaga ku buzima n'amateka ya Gen Patrick Nyamvumba. Reka ngushimire wabanye nanjye kuva ku ntangiriro kugera ku musozi w'ikiganiro cyacu, kandi nimba ari ubwa mbere ugeze ko n'umwe bagora Initok Rwanda, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe ibiganiro tubakora bya buri munsi biba bigaruka inkuru zigiye zitandukanye. Reka mubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza, kandi igitekerezo cyawe wumve ko gihawe ikaze.